Akiaria hindi ya kuhingura weru thibitari uyu, mutaaramu wa maundu megiĩ meciria John Mugambi augite thibitari uyu wambĩrĩirio mwaka wa 1992 kuria watungatagira andu kuma kaunti iria iriganitie ta Marsabit, Samburu na Meru na gucoka kuhingwo miaka itatu mihituku. 2016 hapo ndio tulipata challenges, staff wengi wameenda retire, hatukupata replacement. Sasa ndio tukawa hatuwezi kumanage wagonjwa inpatients. Ihinda-ini riu Mugambi augite arwaru maririgitagwo na thogora mubashiriru kuona nginyagia kandi cia NHIF no ire huthikaga. Drugs are free, ichanjiwi kwa yamento. Kweli? Alafu pia sio services zingine, nursing services hiyo ni ya serikali. Mwena-ini wake mutumio wa governor wa kaunti ya Isiolo Watokuti augite thibitari ucio ni gukorwo ukiararamio kuna namba ya andu aria mari na thina wa meciria ni yongererekete. Na tungependa mpitishe pia kuna funds ambayo inahitajika kwa huku, inaitwa Facility Improvement Fund. Ningependa sana muongee kule, mujadiliane, murudishe kwa mkono wa MedSup ndio tuweze kuoperate hospitali yetu vizuri. Thibitari uyu gukorwo giteithia andu aingi kaunti-ini ino undu umwe na kaunti iria iriganitie. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wangui wa Ndirangu.